Di jiyana mirovan de tiştek ji azadiyê şêrîntir nîne. Ji bo gelê Kurd jî azadî têwateya hebûn, nasname û ax. Piştî bi sedan salan Kurd li Rojavayê Kurdistanê karîn hebûna xwe mayîn de bikin û bibin xwedî şoreş. Şoreşa ku îlhama xwe ji fikr û ramanê rêber Abdullah Öcalan girt, hemû netawan hembêz kir. Yepê jê ku ji bo tevahî jinan bû îlham, ji bo jinên cîhanê bûriya azadiyê. Çeteyên mîna Daişê ku ji bo tevahî cîhanê bûbû xeteriya herî mezin, bi saya yepê jê têkçûn. Şoreşa jin ku navê xwe di dîroka jinê de bi tîpên zêrîn nivîsand, îro bû nimûne ji tevahî jinan û şoreşan re û te qez kir ku şoreşa ku jin tê de nebe pêk nayê. Di rûpelên dîroka cîhanê de gelek mînakên serhildan û şoreşan hene. Gelek şoreş û serhildanên Kurdan di dîrokê de cih girtine. Yek ji wan mînakan jî komara Mehebatê bû û îro jî şoreşa 19 tîrmehê ku di nava rûyê cîhanê de nimûneya herî berbiçav û xurt e. Şoreşa Rojava dikarî bû hemû pêkhateyan tevî ol û mezhebên wan di hembêza xwe de di bin sîwaneke hevgirtî de bihewîne. Me dosyayek bi boneya 19 tîrmehê çardemîn salvegera şoreşa Rojavayê Kurdistanê an got şoreşa jinê amade kiriye, em ê bi hev re careke din vegerin ew kêliyên ku şoreşa jinan hatiye hûnandin. Çawa ku welat bê ax nabe, Kurd jî bê hebûn nabe. Gelê Kurd bi salan e ji bo hebûna xwe mayîn de bike, têkoşîn û berxwedanên bê hempa meşandin. Li herêma Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê ji salên 1905 ve bi koçên gelê Kurd re hejmara Kurdan ji 300,000 derbas dikir. Rejîmê biryar da ku li herêma Cizîrê nüfusê hilbijêre û di encama vê de nêzî 200,000 Kurd bûn biyanî û mafên wanên hemwelatîbûnê ji destê wan hate standin. Polîtîkaya wisa hate pêkanîn ku Kurdên li herêmê dijiyan di nav Sûriyê de werin belavkirin û li hemberî vê yekê Ereb li van herêman werin bicihkirin. Bi vê yekê hat xwestin ku li herêmên Kurdan kembera Ereban were çêkirin. Rejîma ku nekarî kembera Ereban ava bike, şertên jiyanê yên Kurdan roj bi roj girantir kir. Weşanên bi Kurdî û axaftina bi Kurdî qedexe kir. Navên cihan ên bi Kurdî kir Erebî. Rejîmê di sala 1963 de weke pîlana îslahat şark a Tirkiyeyê hin polîtîka xistmeriyetê û 12 xalên qirkirinê da dest pê kirin. Hemû kiryarên rejîmê yên li hember Kurdan pêk di anî bê encam dima. Piştre jî pêvajoyên giran li ser Kurdan hatin pêkanîn. Yek ji wan pêvajoyan jî tûccaran ji bîra Kurdan naçe. Sînemaya Amûdê bû ku piraniya wan zarok 300 kes tê de hatin qetil kirin. Herwiha da dara sala 1993 de 65 Kurdên ku piraniya wan siyasetmedar bûn di odeyekê de hatin şewitandin. Di 12 Adara 2004 de li stadyumekê li Qamişlo lê dijî gelê Kurd qetilîamek pêk hat. Ev êrîş rê li ber serhildana gel vekir ku îro dînamîka şoreşa 19 tîrmehê di wê dîrokê de veşartiye. Li hember vê qetilîamê gelê Kurd peyedê ava kir û bersiv da qetilîamê. Hêzên hegemon di dawiya salên sed sala bîstan de dawîbûna serdema şoreşan ragihand. Lê dîrokê nîşanî mirovahiyê da ku heta nakokiya di navbera serdest û bindestan de berdewam bike û serdest li ser bindestan zextan bike wê serdema şoreşan neqede. Di destpêka sala 2011 de li Rojhilata Navîn rojên bi tevger û serhildan dest pê kir. Erebên ku mafên wan dihat bin pêkirin li dijî desthilatdariyê serî hildan. Van çalakiyan rê li berpêşiya serhildanên gelê Erebên welatên Rojhilata Navîn û Efrîqaya Bakur vekir. Serhildana gel di demeke Kurd de pêl bi pêl belav bû. Li Sûriyê jî li dijî rejîma Besê ya ku di rêveberiya malbata Esed de dihate birêvebirin, çalakiyên gel dest pê kir.
دا آلیەکی دا سەرهێلدان بەلاوی تەواهی باژارên سووریە بوو، دا آلیەکی din de jî bi mudاxeleya dewletên herêmê û emperyalîstan şerrekî paşverû yê navxweyî dest pê kir. Ji vê serhildana Ereban a li dijî hikûmetên dîktator re Bihara Ereban hate gotin. Lêbelê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan navê serhildanê Bihara Ereban ve guheran şoreşa gelan li Tunis, Mısır, Libya, Sûriye û li welatên dinên Rojhilata Navîn gel rabûn serhildanê. Lê ew şoreşa Ereban di demeke Kurd de hate vemirandin. Lêbelê gelê Rojavayê Kurdistanê ku li Sûriyeyê bi salan gelek zext û zordariyên mezin jiyan bi saya hêza demokratîk û danehava têkoşîna salan Bihara Ereban ve guheran şoreşa netewa demokratîk. شۆرەشا ku bi bedelên giran hat hûnandin, îro dibe numûne ji her aliyên Kurdistanê re. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê di 19 tîrmeha 2012 li Kobaniya berxwedêr dest pê kir. Li ser xeta sêyemîn, xeta parastina gelan meşiya. 19 tîrmehê di dîroka gelê Kurd û cîhanê de rojek taybet û dîrokî ye. Şoreşa xweparastin û birêxistinkirinê ye. Rojavayê Kurdistanê ku beşa herî biçûk a Kurdistanê ye, di 19 tîrmehê de şoreşa Rojavayê Kurdistanê diyarî tevahî Kurdan kir. Çarenûsa 3 milyon Kurdan a ku bi salan dibin dagirkeriya rejîma Sûriyê de bû û weke serhildaneke li dijî statûkoya netew dewletê derket holê û veguherî şoreşê. Ji bo gava pêşîna şoreşa Rojava, peymana civakiyan got destûra bingehîna Rojava hate avakirin. Pergala rêveberiya Xweseriya Demokratîk ku bi malên gel, komîn û meclîsan dest pê kir û hat bi pêşxistin ku gava yekemîn. Bi avakirina malên gel di sala 2012 de li herêm, bajar, bajarok û gundên rizgarkirî hat avêtin. Li her kantonê Meclîsa Zagonsaz, Meclîsa Rêveber, Komîseriya Hilbijartinê ya Bilind, Meclîsa Destûra Bingehîna Bilind, Meclîsên herêmê û saziyên xizmetguzarî, çandî, ewlehî, perwerde, sivîl, rêveberî û civakî hatin avakirin. Piştî ku pergala rêveberiya Xweser hate damezrandin, hevpeymana civakî hate amadekirin. Ji bo parastina rûmeta mirovahiyê di sala 2012 de yekîneyên parastina gel YPG û 4 Nîsana 2014 de jî yekîneyên parastina jinê YPG hatin damezrandin. Li gorî vê yekê, di 13 Sibata 2013 de li navçeya Cindirêseya kantona Efrînê yekemîn tabûra jin a şehîd Rûken Efrîn hate ragihandin. Di nehê Adara 2013 de li kantona Qamişlo yekemîn tabûra jina şehîd Edalet hate ragihandin. Di 24 Adara 2013 de jî li kantona Kobanî yekemîn tabûra jina şehîd Dicle hate ragihandin. Herwiha mala jin ku ji bo pirsgirêkên civakê re dibû bersiv, di sala 2013 de xebatên xwe berfireh kir û bû cihê çareseriya tevahî pirsgirêkan. Pêştre di 21 Çileya 2014 de bawayekî fermî rêveberiya Xweseriya Demokratîk li kantona Cizîrê di 27 Çileyê li Kobanê û di 29 Çileya 2014 de li Efrînê hate ragihandin. Bi Xwedaya Mehriban Go ez bi nirx nêzî hekpeymana civakî û ez mafê gel û azadiya wê biparêzim û xwedî li herêmên Xweseriya Demokratîk وأصون سلامته وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. هروها di Çileya 2015 de berxwedana dîrokî ya Kobanî bi ser ket û Daeş li wir hate şikandin. حسرتا ما بو ام دي روجي ببینن ما دید اما خواستگاه و هوانه شهید جی دید Pêngava rizgarkirinê ya YPG û YPG gelek herêmên wekî Girêsipî û Hesekê ji Daişê paqijkirin. Di cotmeha sala 2015 de hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê wekî sîwaneke leşkeriya hevpara Kurd, Ereb û Sûryanan hate avakirin.
د طبقه د 2016 ده به پیشنگتیا YPG YPG و قصده پشتی اپراسیونک مزن باجار من بجه جدسته چتین داعشی ها درزگار کرن افسر کفتن جبوش کاندنا سروریا داعشی و پاراستنا هرمی پنگاوک استراتژیک بو. ریخستن جنان آیکیتیا ستار کج سال 2005 ده خبات دمشاند ده چلیا 2016 ده کنگره خوپیک آنی و خواهک ریخستنا کنگره ستار راگهاند که همو پیکاته به دنگ رنگ و هبونا خواه جه خوادوی ریخستنی ده گرتن. دمجدارا سال 2016 ده پنگاوا غزبا فراتش بو رزگار کرنا رقای دست پیکر کو رقا وکا پایتخت داعش ده هاتا ناس کرن. دو جوت مها سال 2017 ده رزگار بو. دما باجار رقای دو جوت مها 2017 ده جو چته این داعش هاتا رزگار کرن هجمارا ریوبریا خوستر و سیویل بون هفت. د سال 2018 ده خباتن شورشا روژاوا دبن سیای ریشن لشکری ینگران و پاراستنا دستکفتیان در باس بو. دولتا ترکا داگر کر د 24 ده به هفته و دو بالافرین شر ایریشی باجاری برخودانی عفرینه کر او تاوی برخودانا 58 روژان ده 18 آدار همان سال ده هاته داگر کرن. د ایلونا 2018 ده جبو یکبونا همو کانتون و هری من رزگار کری ریوبریا خوستر آباکر و روشلات سوریه هاتا آوا کرن کو افگاوا هری مزنا سالی بو. دادارا سال 2019 ده قصده به پنگاوک مزن باغوزه آنگو کل هداوی داعشه دیرا زور رزگار کر و باوای کی فرمی تکچونا داعشه الهری من باکر و روشلات سوریه را گهاند. لالیکی تکوشینا لدجی داعش دومیا لالیکی دنجی دولتا ترک و هفکاری بداعش ردکر و خودی دکر ایریشن خوان نددارا وستاندن. دولتا ترک جبو شورش تک بچه جارک دن خوال هم بر شورش سور کربو. دنه جوت مها 2019 ده ایریشی باجار قدیم و دیروکی سریکانیه کر و ده همان ساله ده سریکانیه جالی دولتا ترک و حوال بندن ویوه هات داگر کرن. د سال 2020 ده خباتن شورشا روژاوا دبن باندورا گران آ پاندمیه دورپیچین آبوری و انجام نیریشن داگرکریه ده در باس بو. د سال 2021 ده جبو شورشا روژاوا وکی سالک پاراستنا دستکفتیان به حس کرنا سازین چاندی پروردهی و کور کرنا شورشا جنه د دیروکه ده جه خوگرد. شورشا روژاوا د سال 2022 دیان ده تاوی دور پیج گفو ایریشن گران ده قادن لشکری سیاسی جواکی و شارداری ده خباتن گرینگ مشاند. د سال 2023 ده ده نوا شرط و مرجن گران این وکی دور پیج کریز آبوری و ایریشن لشکری ده زیده تر لسرکور کرنا پرگالا دموکراتیک سازین اکادمیک و مافنشنان پیش کد. د سال 2024 ده خباتن شورشا روژاوا تاوی همو دور پیج ایریشن آسمانی ین دولتا ترک دبن سیوانا پاراستن و جنوب آوا کرنه ده به بریارداری بردوام کر. افسال وکی سردمک تکوشینا لدجی ایریشن سربناسازیه و خورد کرنا سازومانیا دموکراتیک درکت پیش. د سال 2025 ده جبو کردان سالک دیروکی بو که کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستا کردی لروشوای کردستانه ده 26 نیسان ده لباجار قام شلوحات لدارخستن. آرمان جاوه کنفرانسه آوا کرنا یکیتیا سیاسی هوناندنا هلوستا که هفپارا کردی لهمبری رودانین هرمی و آوا کرنا شانده که هفپار آن اجتماعی بو. به وان دستکفتین کو مریض کرده گله کرد به ویزانین و کلجانه هر سال شورشا 19 تیرمه به جوش و کلجان پیروز دکن. لسر آخن باکر و روشلات سوریه جی گله کرد کو خودی ازمون انتکوشینه بو بلز کد دناوا تفگره ده و خبر خستن کر و شورش پیش خست. به چکن خواه آخا خو پاراستن و گهشتن آزادیانه تویی. هلما آزادیه پیکاته یان جیبان دور کر. گلین سوریان آسور
ترکمن، عرب و ارمن جی تبلی شورشا کو گل کرد دست پیکرن بون. شورشا روژاواد همان وقتی ده خواهوکه شورشک جن بری خستن کرو پیش خست. جن جبو آزادی خواه دبن آلایه پیجه کمبون. افگاف دالی آزادی خوازی جنا شورشه ده رولک گرینگلیست. جن جده سپیک حتی روژا ایرو جاوا کرنا شورشه حتی پاراستنه ده هر مرحله ده جه خواه گرتن و لهنگن مزنین مینا آرین میرکان و به هزاران وکوی پیش خستن. لگوری هف پیمانا جواکی یاری و بریا خوصریا دموکراتیک رژیا تمثیلیتا جنان ده سازیان ده هری کم جسادی پنجی هات دیار کرن. شورشا کو حتی روژایی رو جوانتیا خود پاریزه دگلک بشین جیانه ده گاوین مزناوید. اف شورش قرکرنا زمان جی دا سکناندن. ایرو به هزاران زاروکین کردان به زمان خواه دایی که دخوینن به صدان دبستان زانینگه و پیمانگه چه بون. ده انجام خوندنه ده ایرو به هزاران کرد به زمان خواه پیشه یا خواه بریوه دبن. شورشان ازده تیرمهه ببردیلین پرگرام بوها برخودانه که به همپا ناسنامه و هبونا گلی بندست پاراست. دوان 15 سالین شورشه ین تجی برخوادان و تکوشین ده دست کفتین مزن و دیروکی هاتن به دست خستن. جی دیروکی بگره حتی روژا ایرو گلک کو هبوناوی هاتیه تون نکرن و قرکرن ایرو طعم آزادیه جیان کر. جی 7 سالی بگره حتی 7 سالی جبو کو آسویا شورشه بجین کلی بکلی شورش آفراندن. او آزادیا کو قد جی حافظه امروواهی دناچه و هر کلی ده بیراگل کرده شوپک دیروکی بهلینه. لروجاوای کردستانی هر بهستک آخ بسایا شهید کچ و خورتن کرد و نتوین کوته ده دجین هاتاوا کرن. شورشا روجاوا کل دجی چتین داعشه یا کو دولتا ترک خودی کر و برخودانا کو بانی ناو خود دیرو که ده نویساند و ده همان دمیده بو شاهده بندستین تواهی جیهانه جوالاتن جدا بصدان جوانان جبو پاراستنا شورشه ده موزیان ده جه خوا گرتن و تبلی خباتن آوا کرنا شورشه بون بصدان شروانین انترناسیونالیست جبو پاراستنا شورش جان خواه فدا کرن. گلی کرد جبو خودی لروژاوای کردستانی درکبن لسر سینوران زنجیر امروواهی آوا کرن و گوتن کرد هیا و تجاران تون ننابه. دولتین کو دخوازن دستکفتین گلی باکور و روشلات سوریه تصفیه بکن لدجی شورشه پلان شر آماده کرن. دششه 4026 ده ایریشی کردان ده داخل شیخ مقصود و اشرفیه ین حلبه کرن. ایریشا کو به دست هت شپک هات به دستکا هزین ناونتوی دومیا. ده انجام ایریشان ده داخل شیخ مقصود و اشرفیه هری من فرات این مینا من بج رقا طبقا و درازوری هاتن داگر کرن. تاویوان کریارانجی گلی کرد لروژاوای کردستانی خودی لشورشا خواه درد کهون و پروژه انتگراسیون دموکراتیک آکوری بر عبدالله جلان پیشنیار کر جیانی دکن.